dabre oduulee warra dabre seensa kaayyoo isaanii ga'uudhaati godhatan. Kanaaf obboleeyyan keenya seenaa waa'ee obsaa keessatti dhufte ta akkaan nama ajaa'ibsiiftuu kitaaban adda addaa irraa isinii dabarsa jechuudha. Obsa jechuun akka ulamaan islaamaa jaanitti goftaa haalaa jaan karaa namni hunditti nagee ba'u, karaa namni hunditti milkaa'u, waan namni diina isaatii fi duniyaa isaa hunda keessattuu itti haajamu, waan jiruun nama tokkolleetu isaan malatti hin qaceelle. Maaliif jennaan jiruun nama muslimaa wahuma lamarra gad dhaabbatti, yawaa obsaa yawaa shukriidha jechuudha. نبي عليه الصلاة والسلام حديث سيد دبتي كجي وعجبا لأمر المسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ويت مؤمناتنا أنمان جائبا أمرين سا هندنو غارما أمرين هندي غاري تون مؤمنا فملين مخانف تون akkamitti yennaan yoo gammachuun isa tuytees rabbi galatoonfatee sawaaba argata, yoo rakkoon takka isa tuytees irratti obsee galata argataa jechuudha. Tanaaf jiruun nama rabbitti amanee waa lamaan kanaan gad dhaabbatti jechuudha. Nama tokko Imraan ibn Haxxaan jaanii gabaabaa fokkotaadha. Guyyaa tokko warri shaakkiyyatteen jaan anaa fi atis warra jannataatii jetteeni. Odeessimee akkamin nuti warra jannataa ta'uu beeytee jennaan ati أنا بريد دان أرغتت ربي خيتيف شكرتي أنيس سفكتا خنا مدتين صبري نمني صبري في خشكريس ور جنتاتي يلچو ور جنتاتي جتين يچو أبسي آدا أنبيوتاتي آدا ور ربي صداتوتي وان المنما دنيا تنخيس الجراج دا فكان اتهاجمو وان أمس إسيدان جينا في لوني تغرغر بافمو namni murannoo qabuu fi namni murannoo hin qabne illee itti daambaafamu jechuudha. Amantaa keessatti sakkinni itti ilaalamu Umar ibn al-Khattab akkije as-sabru min al-iimaan bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Obsi amantaa keessa sadarkaa inni qabu sadarkaa mataan qaama namaatii wajjin qabu obsi amantaa wajjin qabaa jechuudha. Rabbiin ammas Quraana keessatti obsa akkaataa hedduu dubbata. Marraa takka warra obsa qabu gammachiisi wabashiri saabiriin jee dubbata. Marraa takka immoo warra obsa qabuun jaaladha jechuu dubbata. Akka kitaabni seenaadhaa barreessetti namni rabbiin Quraana keessatti isiniin jaaladha jee dubbate nama 8 jaan. 8 irraa kaduraa warra obsa qabu, kalamadaa warra gaarii dalagu, kasadaffaa warra rabbi irratti hirkatu, kaafraffaa warra rabbi sodaatu, kashanaffaa warra haqa dalagu, kajahaffaa warra gama rabbii toobaa deebu, katorbaffaa warra najisa hundarraa qulqullaa'u, kasaddeetayfaadha warra karaa rabbii keessa qabsaa'u jechuudha. Kana hundaa'uu aayata quraanaa dubbate wallahu yuhibbu saabiriin wallahu yuhibbu almuhsiniin inna allaha yuhibbu almutawakkiliin wa inna allaha yuhibbu almuttaqiin inna allaha yuhibbu almuqsitiin inna allaha yuhibbu attawwaabiin wa yuhibbu almutatahhiriin إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أكنت آية هدو خيستي ربنا قصة سديتا كنجالة إبسيج نمتوكو خجالة خسين جالة جتت همت الرجالة. أمس أكول ما إسلام جانكي نمني ربي برتي غلطان أرغت هندنو حساباني غلط غلفمن إبا تربان تهو قرانين تهو أچيول تهو سيسابان غلطة غلفمن أبسا ملي أبسا مو حسابان ملي غلطة غلفمن جيچو ربين قرآن التوقع دبتو كنجا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ورّي لكو إسام ملتي حسابان ملتي غلطة أرغتو ور أبسا قبو تناف ربين سومنا إفتير كسي وجين المنما هندنو تساتي سومنا ملي سومنا مو خيّا أنا غلطة غلطة جيتنا فديسة خيست نبين دبتيچو يا أبوليين كينيا أوبسي هنغنة تكا أمنتا خيست درجة قبايچو أوبسي بكسة دي قودما قالي ربي رتي أوبسو معسيار را أوبسو مقر ربي نما مقر رتي أوبسو دا ربين غبروتن كنواسة دي مقر واجب دي سنتاني حرام دلقون تاني مقر رتي أوبسون درقما واسدين كان ربين غبروتن مقر سدين كان خيسا
قالي ربي قدون وربي نتنما ججرتي أبسون الرجال تما أوساتي أوسا خيسا خرج باداتي خطيان أمس بدير أوسودا خطيان أمس كسمتي مكر ربي نما مكر رتي أوسودا بل ليسان أبان كينيا آدم نجارا من سرت أجراتو بل ليس إني والربين الرا أورج دلقي الرما يوان النته ربين سمرت أتيتي توبا سارك إبلة إسك أتيلكي بل ليس نمو إبليس لعنني ربي سرت هاجراتو بل ليس أجج ربين أجج دلقودي دي ما ينسا هونغورته مكر ربين نما مكر رتي أبسون أمو سني أبس إقراري جانيني أبس دركما مال go nagaa silaahu wanni goonu jirtu jee namni obsuu baatus isaaf wal qixa laakiin ammoo gosti sadeenu obsi sadeenu wal qabataadha nama qaalii rabbii irratti obsuutu waan rabbiin irraa dhorkirraayis obsuu dandeya nama maasii qaalii rabbii irratti obsuutu mokkora rabbiin isa mokkora irrattis obsuu dandeya obsi kawaajibaa jira kasunnaadhaa jira kajibbaadhaa jira ahkaamni islaamaa shanan sun guututti isarra deema jechuudha waa hunda keessatti obsuun dirqamaa miti jechuudha wanni irrattiin obsines ni jira obsi jibbaadhaatis ni jira ka isa keessatti gabrichi xiqqaatee akkasuma ammas waajibni isaa duraa badee diin isaalleen keessatti hadiyyoomu sun obsaa miti jechuudha kanaafuu gaafa duraa qaalii rabbii irratti obsuudhaa jenne qaalii rabbii irratti obsuu yoggaa jenne amantuma guutuu irratti obsuu jechuudha amaanaa rabbiin nuuf fide tadachii fi samiin gaarrifaan sodaatanii ilmi namaa booddeesaa wallaaluudhaaf jecha firra baate tana guutumattuu irra sabbaruudha yoggaa irra sabbaran galanni jannata jechuudha an aliyyi radiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام رواه الترمذي نبينا عليه الصلاة والسلام قياتك كجي جنة خيس فوق إليتك أجرا تجلا قبان سي ملتو تقبان ما سي جل سي ملتو أنا قربا والرباديات كل فاقه يا إرقما ربي فوق إنسان تأنيوتي جيد نما جتش بريدا دبتي في نما نياتا نما نياتشسي في نما سومنا الردوامي في نما هلكن صلاة وصو نمن رفجروخ صلاة هلكنيسا صلاة في جيد أمانا ربي نفدتنا الرد وصول قلني سيدا جنتا أكسم أمس أمانا رسبرون راي جاما دعوة رت سبرون أمنتن نما يامور رت سبرون نبي محمد ربي نكجيني فاصبر كما صبر أولو العزم أوصي يا محمد أكوار مرنا قبو أنبيوت الراخس در دبرسون أبسط أبسي جين نبي نوفا أمتكم تقويتو أمت شنتمرو دعوة رت سبري نبي إبراهيم فا قيبدت درببه دعوة دافجتشا المساق ألوتي سججمه أكسم أمس ورسا بيا نمن جري بيا مدان جري بسنا خيست ريسو تججمه خنهن درتو سبري أكسيتي أبسي جين أمس نبي موسى راوغا دبتو نبي نديس خيست كجي رحم الله موسى رب رحمتا قدو قدوزي بأكثر من هذا فصبر أنغانا چنكمي خنر هدو چنكمي چنكي ساسن رت خوب سيجي صحابة رسول الله خيسايس أبسا جايبا ورقل ميسي ور ياسر فا أمنتاتنا رت هدو مكرمني خنبي نسان انجي صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أبسا يا ور ياسر بكت ولا قرر بالمني خيسن جنتا توي جين يجو أكسم مسديسة نبي نقاد بطو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مؤمني خنما وجه لله قته ركو نمر رئيس الرجع ورت أوسوتو خنمت الله كنه خركو سن رت الأوسين الرا سنتور على جد دبتيجو غوتمتو صبري را صدركان درا قالي ربي رت أمانتا ربي نفيد خن رت أوسو صلاة رت صومن رت حج رت زكاة رت عبادة رت أمانتو مغوتو تي أمانتا رسبرو را صدركان تو خنا جتو أمس قالي ربي رت أوسو راي أمانا نما برالي إيغو رت أوسون كتابتك مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين الجنة
jiruu ambiyootaa fi sahabotaatii fi taabiyyoota kitaaba juu keessatti nama tokko maqaa isaa Nuuh ilma Maryam jaaniin qaadii islaamaati nama qabeenyi hedduu qabu intala takka takkaan bareeddu qabaa jal tadiin illee qabdummas gabricha tokko qaba biyya Hindii yoo biyya Turkii akkaan rabbi sodaatu maqaa isaa Mubaarak jaaniini gabricha isaa kana fuudheeti ooruu isaa geeysee ooruu tana naa eegii jeen gabrichi hoggaa baatii lama ooruu keessa ture laaluudhaaf dhaqe hoggaa laaluu dhaqe mee deemii inaba tokko mi'aawaa naa fidii jeen inabatti fide yoggaa nyaatuutti dhangaggaawe kanaa mitii mi'aawaa naa fidii jeen ammas gosuma biraa dhangaggaawaatti fide hoggaa inni hoggu sadi dhangaggaawaatti fide ati baatii lamaa ol ooruu tana keessa teeyseeti inaba dhangaggaawaa fi mi'aawaa addaan hin beeynee jeen jennaan gabrichi kun maal jee ooruu tana eeginaan jette malee wahirraa nyaadhu naan jette akkamittiin si kaa'ine waan ati irraa nyaadhu naan hin jiin irraa nyaadhaa jeen hoggaasanii Nuuh ilma Maryam kun gurbaa kana ajaa'ibee rabbi amaanaa sirratti haa tiisu jeen aqlii isaatis beekee nama diin qabu ta'uusaa beekee rakkoo mana isaa keessa jirtu takka mari'ateeni akkam jeeni intala takkaan qaba ta beekomsa hedduu qabdu tammaasillee diina qabdu ta haalallee kan qabdu qabaataan biyya tanaa yoo daanyaan biyya tanaa namuu ilmaan isaaniitiif dhufataniitiin kennuu dideefi mee intala tiyya san namaan kennuuf naa himii jeen sittiin mari'adha jennaan ikki jeen amantaan duratti jaahiliyyaan intala hoggaa namaa kennan abbaa laalanii kennan aslii isaa hundee isaa shanyii isaa laalanii yahudaa nasaaraan ammoo bareedummina laalti zamana keenya kana keessatti qabeenya laalan zamana rasuulaa keessatti immoo diin qabaachuu fi sodaa rabbii qabaachuu laalanii afran kanarraa kafeete maratadhu kaayii jeen jennaan qaadichi maal jeen akkas taatu an nama diinii fi sodaa rabbii qabu siin argee nama amaanaallee qabu siin argee an intala tiyya si malee nama biraatiin kennuu siin maratadhee jeen jennaan gabrichi maal jeen rifatee yaa sayyida kiyya horii keetiin na bitatteeti bilisa ta'e tan nama hunda didde san anaaf quudhi taayii jeen si malee an nama biraa qadiinii fi amaanaa qabu nagarree intala tiyya sumaafiin kennaa jeen fuudhee hoggaa mana geessuu haadha manaatti mari'atee haati manaatis alamru ilaykeeteen dubbiin talateetii suma harkaa qabaa ammoo miciyyoon sii mari'adhaa jetteen miciyyoon hoggaatti mari'atan akkeette an ajaja keeysin lamaaniitiin godha eegaa ajaja rabbiiti qaalii keeysan didee wayin isinitti aaqqii taayii jetteen akkasitti Nuuh ilma Maryam intala isaa san gabricha isaa Mubaarakka jaansaniif kennee duba waan nama ajaa'ibsiisu mana intala saniitii fi mana Mubaarakirraa eenyuutu argame sheekha islaamaa Abdallaa ilma Mubaarakka jaaniinitu argame jechuudha ka duniyaan tun hanga qiyaamaan taatutti isa dubbachuu hin dhiifne ka yoggaa hadiisa dubbatan sanada keessatti isa dubbatan yoggaa sodaa rabbii dubbatan isa dubbatan yoggaa zuhudii dubbatan isa dubbatan maaliif gaa rabbiin quraanatti kana jaa walbaladu xayyibu yakhruju nabaatuhu biizni rabbii dachiin bareedduun mayra bareedaadha magarsitii jaa jara afurka ajaa'ibaatu wali qabame jechuudha abbaa qaceelaa haadha qaceeltuu intala qaceeltuu soddaa qaceelaa li'anna man taraka shay'an lillaahi awwadahu Allahu khayran minhu namni hoggaa rabbiif jecha waan takka dhiise waan sun irra caalu rabbiin bakka buusaa fi amaanaa san keessa khiyaanaa dhiiseeti rabbiin intalaa fi qabeenya san hundaa'uu kasaa godhee isallee bilisoomsee jechuudha ammas tatti aantu sabrirraa sadarkaan lamadaa macsiyaarraa obsuudha haraam nyaachuurraa zinaa dalaguurraa fedhii lubbuu fi jala deemuurraa irra jabaan sabriidhaa ilma namaa irratti macsiyaarraa obsuudhaa jedha badii arrabaa badii farjiidhaa waan kana hundaa'uu waan itti nama harkisuutu hedduu jira jechuudha badii arrabaa hoggaa jenne nama walit diruu nama hamachuu nama kijibuu nama arrabsuu